Malabog guys. Mauna po to guys. Katugnaw. So, 8 o'clock na ron guys. Nanghagad maning isa nga manihapon dami sa gawas. Katugnaw kay guys. Tanaw ra akong tired. Niran ko ganina mga alas 3. Niabot ko sa balay o alas 4 kay nag-run walk raman ako. So, niyon siyang naundami. Kuan Asian restaurant. Hindi ko gamay ra akong kaunon ha. Daghan ra kay kaunon na adlaw. Siya okay. Nagbaktas naman kay doon naman nila ang Asian restaurant. Daghan may mga Asian restaurant diri guys. Pero walang gi Filipino. Filipino restaurant lagi kulang diri. Naa siguro pero layo. Kasi sa other kuan pa. Barangay. So, ito siya guys. Mga onsa meron. Bye-bye mga chup-chup. Nabagsak guys, nagbaktas rami padulong sa restaurant no. Wala pa may kaabot. Baktas lang hapon may kalasangan man na, kalasangan. Huy, katugnaw kaayo guys. Look at the hangin Super tugnaw. Di man freezing pero tugnaw gid guys. Kung ganing leggings. Is it tugnaw? Yeah, for me it's really tugnaw. I don't wear like this if it's not tugnaw. Look at you bring your jacket. For later because it's already 8:30 here in the evening. 8:30 pero super hayag pa guys. Yan, baktas na may padulong sa restaurant. Yeah. You also never sleep at 8 o'clock since yes. Similar to at home. Yeah, because the light is still on. If you walk this street down, you saw the car passing? Yeah. The car. That is the place where is the Apotheke. Apotheke, yeah. Okay. And you can come directly. Apotheke guys is a pharmacy. Apotheke. That is a pharmacy in Deutsch or German. So, siya guys, mora to bye-bye mama chup-chup. Yes. Come on the other side. So, mara po to guys. So, pagin mo kaabot. Okay. Ang among gantoan guys na restaurant is closed sila today. And wala man lay announce. Every Sunday open man na sila. So, naglibot-libot na mi guys. Na siya gusto nga agtuan nga restaurant. Na namin Manilabyan Indian restaurant. Favorite ba na niya. Naningon siya. Dili lang sa daw may mag-Indian karon. Okay. Kuan. Isumulan na siya. So, baktas lang kaya pa be. Baktas. Kapit namin naka 2 kilometers guys. Sa among baktas. Kaganina nag-run kong 8. Walk and run. Di karon naka-walking yun siya. Ay mis klasangan. Lasang. Lasang. Charis. Ang kilid ra. Pero karsada gina siya guys. Ang oras karon guys is 8:40 in the evening. 8 in the evening na guys. Ang restaurant dali magsarado alas 10. Kaya ko ngalan sa ilang gasoline station. Aral. No, Aral. Summer to guys. Mga chup-chup. Aral. So, manapod so guys. Na guys. Sa kalayo sa among gilakwan. Mga 3 kilometers siguro among baktas, no? Diri ra gyud mi nakakita og open pa na restaurant. Doon ra kay sa among apartment guys. Ginoo ko. Pero nalipay po ko naka-walking. 3 kilometers naka-walking si Jerbot. Kami nakadako ni Jerbot Prebuyag. Diri mi guys. Doon ra kay sa amo sa Windmill Taberna Mimilos restaurant daw ni siya. Taberna Windmill restaurant. Ang gi-order niya guys. Yung ko na pag-order og daghan kay busog kay ko. Nag-inom pa may wine before mi nang gawas sa apartment.
una gyud na i-serve guys ang tubig sa ila or either mag-order kag beer or juice. Mo gani ang una nila i-serve. O na kana pong bread, libre ra pod ng bread guys. O kana murag paunang kaon ninyo bawal nag-wait sa inyong main dish. O mo na guys ang among main dish guys. Isa ra na yang gi-order. Kinuo ko kadaghan o kay namo nahurot ang bread. Busog na kay mi. O mauna siya with cheese.